Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышты сиздер аягына чейин көрүп, карап туруңуздар. Биз сиздерге жакшы жаңылыкты көрсөтүп беребиз. Карап турасыздар, учурда биз Сокулуктагы мал базардабыз. Бүгүн 29 май 2021 жыл. Мына ушул Кыргызстан боюнча, Бишкек, Чүй облусу боюнча, же болбосо каалагандар келсе, башка облустардан да келсе боло тургандай ярмарка болуп жатат. Биз келдик. Ярмарканы азыр жеринен көрсөтөбүз. Туугандар, азыр элдер келип кызыган кези. Азыр жаңы Кыргызстанда түзүлүп чыккан Арашан породасындагы койлордун ярмаркасы болууда. Бул жерден элдер кызыгып келип, уруктукка кочкорлорду, койлорду, козуларды алып көрүшөт. Азыр мен бир четтен көрсөткөнгө аракет кыламын. Менимче могул жактагы койлор, козулар сатылды окшойт. Мен могун сурап коеюн, балким сатыргандыр. Андан кийин ичине кирип кочкорлорду көрсөтөм. Ассаламу алейкум. Вы продали, да, или как? Нет, купили? Продаем. Продать будете, да? Да. Откуда пришли? Александровка. С Александровки. На выставку пришли? А? На выставку пришли. Да, чтобы продать или как? Свое показать. Свое показать. Это ваши, да? Да. Ну-ка, дома тоже много? Нет, чуть-чуть, 9 штук. Сколько просите за них? 100. 100 тысяч. За двое? Нет, за один. За одного? О, 100 тысяч. 100 тысяч сом. Сколько летим? 2 года, тот год. Ей 2 года. А нее 4 года. 1 год. 1 год? Угу. Көрдүңүздөр, аркы кызыл 1 жаш. Вот это ярочка, да? Это кочкорчик. 100 000 сомдон сурап атыптыр мына ушундай. Александровкадан келиптир. Көрдүңүздөрбү? Можно еще вопросик? А как отличить Арашана от Гисара? Ну, вот этот больше, они сейчас арашанские направления больше идут. Крупные, да? Нет, у них голова чуть-чуть другая. Ну, этот Гисаров, да, голова другая? Да, у Гисаров голова чуть-чуть другая. Ну, конкретно, вот откуда можно различить? Сразу? Ну, сразу очень тяжело. Сразу очень тяжело, да? Это хорошим специалистом. Или с ухи, или с головой, или с вот этот курдюка, можно? Да? Не. Если взять изначально курдюк, гисарские, у них 3 направления шли. Изначально, самое начало. А вот это арашанский, после уже наши перекрещивали, цвет другой. Скрещивали, да? Да, уже наши скрещивали. Типа свой баран сделать. А так, нормально. Күнжелеси деген. Андайсыз байке? Андайсыз? Вот это больше арашанские направления, они идут уже. Уже не гисар. Уктуңуздар окшойт. Мен кошумча айтып өтсөм, мына башында гисар Тажикстандан, мына куйруктары 3 типте бөлүнүп, андан кийин биздин койлор менен аргындаштырып олтуруп, өзүбүздүн жаңы породан түзүү үчүн. Мына ушул Арашан породасындагы койлорду түзүп чыккан дейт. Жаңы түзүлдү. Арашан деген министерстводон документти алды. Эми бул куттуктайбыз туугандар. Кыргыздардын официалдуу койлору, биздин өзүбүздөн чыккан жаңы койлор, могулар маткалар экен. Мен бир четтен көрсөтөйүн. Бойлорун көрдүңүздөрбү? Мен эми аралап көрсөтөйүн. Ярмарка башталды. Көрдүңүздөр, элдер кызуу. Откуда пришли? Из Александровки? Это ваши, да? Ну, давайте начинаем. У них грудь особая, большая грудь. Ну, сколько лет ему? 3 года. Арашан, да, оказывается. Это ухо сколько сантиметров получается? Билбейм дейт. Өчөп көрбөптүр. Могу куйрукту караңыздар. Это афганская или гисаровод? Бул гисар экен туугандар. Куйруктар мына афгандыкына окшош берет экен, афган кочкорлору. Сколько спрашиваете? Или просто на вставку пришли? Не продаете, да? Сколько спрашиваете? $. 15 000 доллар сурап атыптыр туугандар. Мындай кочкорлор да турат, жаш кочкорлор. Карап көрүңүздөр. Мен азыр ставканын кызган жактарын өтөйүнчү. Сизде эмне кочкор бар экен? Сиздикилер кайсы? Көргөнү келдиңизби? Көргөнү келдим дейт. Русланзынга да койдум да? Жок.
Жоқ, siz adashib. Так, ana. Bu yerda o'zgacha qo'chqorlar turadi. Voy, mo qo'chqorni ko'rdingizlarmi? Bu korpoqtondan cho'ng ekan. Men mo'g'dan boshlaymiz. Tyson Small plotniy qo'chqor ekan. Assalomu alaykum og'a. Qandaysiz? Yaxshi kelingizmi? Uchrashib qoldik. Qo'chqor sizniki? O, menikiz. Kelingiz chaqa, bir so'raychi. Bu qayoqdan olib keldingiz qo'chqorni? Qaysi yoqdan? Chuyding qo'chqori. Mana ko'rdingizlar. Qancha yosh ham bu? 5 yosh. Urug'ga qo'yiladi. Salmoq bo'yicha rekord qo'ydim. Qancha salmog'i ham hozir? 190. 190 shivoy turishi. Shu yerda rekord qo'ydi-ku, shu qo'chqor. Bu Qozog'istonda vstavka bo'lib, koronavirus orqali to'xtab qoldi. Olib borayin deb aytdingiz bile? 190 chiqibdir, mana ko'rdingizlar. 194 190 tuğanda. Gördüğünüzler, men hozir suratga tartib olayın. Keyin chiqasizlar. Sizning otingiz kim og'a? Jarqinbek. Jarqinbek. Buni sotasizmi? Satsangiz bizga nomeringizni aytib qo'yingchi. 509 men. 0509 71 71 71 63 deng. Mana shunday qo'chqor ekan, ko'rdingizlarmi? Bugun salmoq bo'yicha rekord qo'yibdir. To'xto'g'ildan. To'xto'g'il qayerga olib ketasizmi? Stavkaga. Keyingi stavkalarga dayadaydi. Assalomu alaykum. Mana yaxshi tinchlik. Ishingizlar. Bo'ldi. No'g'u bo'yi biik, eng bo'yi biik qo'chqor o'xshaydi. Hozir selfie boshtaldi. Qanday siz qayerdan keldingizlar? Qo'chqor qayerdan keldi qo'chqor? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qo'chqor sizniki? Qayoqdan keldingizlar? Qalasorda, Mayovkadan. Eng biik qo'chqor ekan mana shunday. Ko'kraklarni, butlarni qarab qo'yingizlar. Ulay marasham bo'lavmi? 3 yoshda. 2 yosh ekan tug'anlar. Quloqlarni qarangizlar. Bo'yi qancha chiqadi og'a bunda? Bo'yi 1 metr 3 santimetr. Salmog'i qancha? Salmog'i 153. Biroz bag'ish kerak ekan, ha? O'rib. 153 chiqibdir salmog'i. Bo'yi 1 metr 3 santimetr. Ko'rdingizlar tug'anlar. O'tele biik. 2 yoshda deb. Buni ham satayin deb olib keldingizmi? Yarmarka olib keldim. Burada turaga sotamiz bo'lsa. Neyiz qancha so'ratasiz? Qancha baho berishdi sekret bo'lsa? 15 so'ratam, berishdi. Yaxshilab berdi. Alacaq sekret bo'ydan qolsin deydi. $15,000 so'rayapti mana shu qo'chqorga. Ertadan beri qiziq o'tadi. 2 yosh qo'chqor ekan. Mayovkadan kelibdir Bishkekdan. Men hozir nomerni olib qolayın. Qiziqqanlar bo'lsa chalib ko'ringizlar. Men daha bir aylantirib ko'rsataman. Ağa nomerni aytib qo'ying. Qiziqqanlar siz meni söyleysiz. 0507 25 57 çalaverasizlar. Atınız kim? Ne deb çalsın sizga? Baqay. Kim deysiz? Matay aka deb çalaverasizlar. Buna ko'rsatayım. Bu yoqda enim mo qo'chqorni qarmab turadi. Bunda yaxshi qo'chqor ekan. Liniyasi bormi? Karablevskiy liniya ekan. Qancha yosh bu? 2 yosh. Qay yoqdan olib kelding sen? Safxoz? So'qliq safxoz. Obeznoyning bo'yinda ko'rdingizlar tug'anlar. Mana shunday qo'chqor, 2 yoshda ekan. Bo'yi 99 santimetr. Qulog'i 20. 142 chiqdi u. Bag'ish kerak ekan-a, tag'i. Mana ko'rdingizlar tug'anlar, 142 deydi. Emi yarmarkada, sodada ketadi. Qarangizlar mana qo'chqorlar. O'ta kuchli. Sizlar bunday qo'chqorni redka topasizlar. Negizi yarmarkaga o'ta kuchlilar kelibdi. Qanda yaxshi. Siz sotmaysizmi? Men sataman, meniki. Satasiz. Sizniki otingiz kim? Suhrab deng. Aytingizcha. 0703 0703 03 01 35 deng. Mana shunday qo'chqorlar girdi dengiz. Birini shuni olib keldingizmi? Yo'q, birga. Uyda daha bormi? Bor, urg'achilar bor. Matkalarni qarmaysiz. Qiziqasiz o'zingiz. Yo'q. Anda jash. Ular ashanding. Qancha yildan beri qarmab kelasizmi bundaylar? 4 yil. 4 yil burun. Qiziqib qaradingiz siz. Sizni da o'rtib qo'yishdi. Kengiri arashan deb sotayotgansizda, ministerstvodandagi ofitsial turda. Gisar söylemey yo'q. Bo'ldi.
Туғандар, емгісар сөйлеп эле коюңуздар. Чүйдүн кисар деп койчу эле мурун буларды. Эми өзүбүздүн Арашан деген койлор чыкты. Мына билесиздер, бир канча агабыз 4-5 жыл мурун аракет жасап олтуруп, скриншот этип олтуруп, ушундай Арашанды түзүп чыгышты. Это твои, да? А что, сам пришел? С папой. Где папа? Ага, бул жаш жигит турат. Канал Күнжелеси. Ооба, Күнжелеси деген канал. Мына карап туруңуздар, мына кочкорлор өзгөчө экен. Сколько лет им? Это 1,5 года мало, это года. А, вот это полторашка, что ли? Да. 1,5 жаш экен туугандар. Клиничеге алып келиптир. Кулагын мына менин манжам менен, колум менен текшерип көрүңүздөр. Баштары башкача. Көкүрөктөрдү, буттарды карап коюңуздар мына. Арашан кочкорлордун айырмачылыгы 1,5 жаш. Ашында кичинекей, 1 жаштагы кочкорлор турат. Куйруктарын да карап коюңуздар. Идеал. Азыр алыңыздар. Күздө койго коюңуздар. Мен Күнжелеси деген канал. Мен ушу кочкорлор өтө көп келиптир. Азыр кийинирээк сатылган кочкорлорду да көрсөтөм. Сколько спрашиваете? Продать будете, да? Это 5. Это $5000 стоит, да? Это $1000. Bu $5000 сұрап атат екен. Мына желкелерінде қарап қойыңыздар, түп-түз тұрады. Ama onu қараңыздар. $5000, $1000. Şu жерге базарға алып шығыпты. Сіз қай жағына жасақ екен? Мынау аугандар ұқсайды. Мені Күнжелеси деген канал. Афганцы, да? Это ваши? Да. Откуда пришли? Это Кочкор откуда? Кочкор афганец был, матка афганец был. Это чүйский растам, да? Да. Өзі чүйдің Кочкор екен. Афган Кочкорлар көрдіңіздер бе? Біздің Афган Кочкорлардың бойы биік болады, білсеңіздер керек. Сколько лет ему? 2 года. 2 года. А рост сколько? Рост метр. Метр, точно метр. Да. Ну сейчас похудел, меньше. Азыр арықтап қалды, бойы кішінекей дейді. Семіргенде желкесі дағы май толып көтеріледі, 1-2 сантиметр көтеріледі. Азыр 1 метр екен туғандар. Қарап тұрыңыздар. А вот это тоже? Это тоже афганец. Афганец, да? Чуть-чуть смешан. Чуть-чуть смешан. Қараңыздар, кішіне жүндерінен айырма бар екен, бойы кішірек. Көрдіңіздер, құйрықтардан айырма бар. Кішіне арғындашқан дейді. А сколько спрашивают? Қанша сұрап атасыздар байке? За двоих? За одного, да? Екеуіне 150 000 сомнан сұрап алады. Базар ушундай туғандар. Мындай айланалы. Жаш кочкорчиктер. Кочкорчиктер сиздики аға? Ооба. Қаншасын саттыңыз? Секрет болбосо. Ярмаркага алып келдиңиз. 3 ана пулга. Өзүңүз атыңыз ким? Таныштырып коюңузчу. Талай байке. Кай жакта кармайсыз буларды? Ленинскийде. Ленинский. Коюңуз көппү Арашан? 10 чакты. 10 чакты кармайсыз. Сатасыз эркектердин жылда. Уруктуга. Ооба. Кочкорду тандайсыз. 6 айлыктар. 6 айлыктар. Линия барбы? Лидердин линиясы. Лидер кочкор. Чүйдөн чыккан, а? Чүйдүгө. Лидер деген кочкордун линиясынан экен. 6 айлык козулар. Буларды эми сатсаңыз канчадан сурайсыз буларды? 25 000 берем. 25 000 сомдон. Арзан тапса да болот экен да базарда, а? Яман. Мунун атасы линиясы. Мунун агалары да туруп чет байлан. Четке? Тетекте кызылдарбы? Тетекинде. Мунун чоңу $15 000 деп тек канокта тапкет. Жанагы. Матай байке. Бол көрм, эң бий бой бий. Ошол дагы мен жан лидердин балдарыбы? Линия тети. Тетекинде турат. Ооба. Дети. Чоң. 15 000 Жана $15 000 сурап атып, $7 000 бербей коюптур. Чоң кочкор туугандар. Ошого расчетты алып бериңиздер. Көрүңүздөр. 25 000 сом. Тий кочкоруңуз канча сурайсыз? Аны 120 000 сом. Көрдүңүздөрбү? Лидер деген кочкордун козулары. Мунулар күздө кочкорлукка жараса керек. Ого. Тор ичинде турган жаш коз кочкорлорду көрсөтөм. Мына туугандар. Бул жерде сатылган кочкор бар. Тетеги чекеде күрөң кочкор $2000 сатылып тур. Бою өтө бийик, 1 жаш экен туугандар. Азыр мен ушул жакка өтөйүн. Şu koşkor satıldı da. $2000 satıldı. Siz sattınız.
байке сатты. Бияк сатты. Мына бұл байке сатты. Бұл байке сатты. Бұл қайсы қошқордың линиясы екен еме дегендей. Бұны сіз саттыңыз байке? Сіздің қошқорыңыз болды. Қанша жаш еле бұл еме? 1 жаш 2 ай болды. 1 жаш 2 ай. Бұл қаяқтың қошқоры болады? Қайсы қошқордың линиясы? Сығата. Линия бар бұл? Линия бар, пират деген соқыр қошқор болды, ошаның баласы. Пират деген қошқордың баласы екен, туғандар көрдіңіздер бе? Бойы қанша шығады бұның? 97. 97 да болса? 3 жашқа чейін өседі. Примерно қанша сантиметр өссін бұндағы өзі чамаңызда? 1,5-ке барады. 1,5-ке барады деген. Бойы биік. 1 жашында кішіне ичке көрінеді деген, ә? Ичке көрінеді, асыда көпте жүреді. Көпте қармай. Онда жақсы. Сат үрдіңіз? $2000. Баштарына көрсетіп қойайын, туғандар. Құлақты көріңіздер. Bir 18, 19, 20 сантиметр шығады оқшайды. Кеңірек. Мына қошқарлар, қара қошқарлар, қызыл қошқарлар. Көрдіңіздер бе? Выставка, ярмарка. Арашанның жаңы еме түзілгеніне мұнда ярмаркалар болып отады. Мына жерде класс қошқарлар тұрады, баштарымен тізіліп. Азыр мен есін тавайында бір көрсетейін. Кто хозяин? Вы, да? Как ваш зовут? Можно познакомиться? Мурат? Откуда пришли? С Канта. Все ваши, да? Вот этот красный, да? Bir жаштықтар мына моғу, бұл, моғу. Бұл 3 жаш, 1 жаш и 1 жаш, моғу 2 жаш. Ну, вы тоже за сколько уже занимаетесь этим? Уже 40 жыл işte. 40 жыл. Қой менен. Анда 5 қолдай біледі екенсіз. Емі қанша сұрап атасыз? Бұларды ем сатайын деп алып келдіңіз? $5000. Мына қара қошқар? Қара тек қызыл бөлсе. $4 $5000. Моғу башқа? Бұл пол афган. Бұл пол афган. Құйрық башқа чолды керек. Мына құйрық чоң кен? Сығата. Арашан, Сығата жамааты. Сығатадан келдіңіздер? Бұға қанша сұрайсың? Бұға $2000. Арзан базар? Ярмаркада. Бұл ұрықты қалса $2000 болса жақшы негізі. Қозылар әлі бір сезонда аққа берсе керек, ашыр берсе керек қозылар жүні. Өзіңізден қайсы қошқорлар шыққан атақты линиялардан дегенде? Мына моғу қошқор шыққан, моғу қошқор қазір кеткен. Моғу қошқор ба? Моғу егіз. Моғу сүреттегі қошқор менен бұл қошқор егіз екен. Бұл қошқорыңыздың аты емне болған? Бұл қазір бөлек жоқтар. Бұл 1,5 биіктігі. 1 метр 5 сантиметр биік қошқор екен. Бұл емі Арашанға кірегі бұл үшін? Арашан. Арашанға кірді. Гисар жоқтар. Емі біз өзі Қырғызстаннан шыққан қойды сүйініп, гисарды ұнытып қойсақ та болады екен, а? Гисар болды деп. Арашан. Уже министрліктен алынды. Бұйырса, біз выставка болғанды, коронавирус болғанды, алда қанша реклама қылып алмақпыз. Бүгін 29-30 майда өзі план бойынша ел аралық выставка болуш керек еле. Жоғыр Қарашанда. Мына ушундай туғандар. Көрдіңіздер бе? Қазір бұл жерде ярмарка болып отады, мындай айтқанда мини выставка. Бұл таразаға тартып көрдіңіз бұлар? Тартылайсыз. Ойыңызша қанша 150 шығабы бұлар? Көбірек болып көшкен бұлар тетігіз. Көбірек болып дейді шын қошқарлар. Тетігілер бір 150-ге жақын барауыз керек. Қара қызылдар. Bir жаштықтар. Сіз мен şu boyu büyük екен? 1,3 биіктігі. 1 метр 3 сантиметр екен. Bunu baksanız bir 200 lira koruma gerekse. Bu Kuğut'ta жүргенде Kuğut'tan алып келдік. Kuğut'tan алып келдіңіз. Қорадан жүріп алып шыққанбыз. Kulaklar 20'dan da ödegen kulaklar. Boyu 1,3. Boyu 1,3 eken. 1,5. Bunu şeylik egiz eken 1,5. Bası var. Bu ataklı koçkar eken. Bu жерде ең қымбаты қайсысы екен? Ең бар сұрап отыр, арғандай. Satılganlar kayağına gitti. Biz satılganlar ötsek bolu, kayağına tüzülüp degende. Жақсы, мен айланайын. Көрдіңіздер туғандар. Бұл Арашан қошқарлары. Мұны қошқарларды да бір көрсетіп қойын. Сіз бе есі байке? Сіз емес пе? Кім екен? Сіз бе есі бар?
Satılıp attılar mı? Bahaсын bilbeysiz. Bu çüydün koçkorları eкен же талас göl. Ana mı satıldı? Uzun. Ana көрсөттүк. 2200 dedi o. 2200 dedi. Жакшыга чыгар экен али. Мындай жакшы. Bir жаш, boyu 97 eкен да мына жанагы көрсөткөнүбүз. Биз эми каягына айлансак, негизи бул жак кичинекей эле экен. Мындайча айткандачы. Так. Нол жактарга өтсөк болот экен. Мына матка койлорду көрсөтүп коеюн мен. Ассаламу алейкум. Келиңиз, кандайсыз? Кандайсыз? Келиңиз. Сиздики булар? Кай жактан келдиңиз сен? Булар кай жакта кармайсыз? Кай жактын койлору дегендей? Сокулуктан национальный айыл. Сокулук национальный Ылдыйда. Ылдыйда. Мына жакшы. Сиз төркө кой алып келдиңизби? Кой алып келдим. Kaçadan atasın? Кой, коз. Kaçadasın? Козлар $1000'dan. Койлор 1,5 миңден $2,5 ачык. Козулар $1000. Onlar жатқандар, э? Жаткан. Мына козулар. Булар ургачыбы же кочкорбу? Ургач. Ургач. Кой кылганга көбөйтүп көрүңүздөр туугандар. Мына. Булар аксакал эми бул айырмачылык эмнеде козуларыңыздын? Мына кулактары, баштарын бир көрсөтсөңүз. Мына канча сантиметр чыгат? Булар арашан да булар биздики. Аха. Биз гисер эмес, гисер менен Эдилбайды аргындаштырып арашан. Мына кулактын узундугуну көрүңүздөр. Булар боюнан дагы уже ауганды жетип калды кууп, э? Ауган койлор. Аз булар Салмактан рекорд коюп атат. 90-95. Мына койлор бою 90-95 чыгат экен. Ана көрүп коёк. Şu koydum kozdu mu? Аха. Энесине жетейин деп. 3 айлык коз. Көрдүңүздөрбү боюн бийиктигини? Енесимен тең koydum. Бу желиндерди караңыздар. Бу буттардын бийиктигини караңыздар мына. Кайсыңыз? Кочкорбу? Yok urgaçı. Муну канча сурап атасыз? Ярмаркага сатайын деп алып келдиңиз да. Bunu $1,5 $1,5 Şeyle geldi. Kozu tişindi. Бу койлоруңуз канчаны тууган? Канча жашта? Канча тиштеген? Moğol ikincisini tuğdu, bunu üçüncüsünü tuğdu. Бул 3. Narkılar da ikincisini tuğdu. Moğol birincisini tuğdu. Кашка. Nar çekecek birincisini. Tuğdu buna balası var. Сиз эми канча коюңуз бар аксакал эми? Баары, ургач койлоруңуз. Канча эне коюңуз бар? 20-30'a жетпеген, 20'nin tegereginde de koymadı. Баары кошулуп. Жылда мындай арасын сорттоп азайтам өзүмө 20 дейін алып калам. Канча жылдан бери алектиңиз сиз? 8 жыл. 8 жыл. Түшүнөт экенсиз да, бүт баарын билип көз жетип. Мына койлор өткөнүмө 8 жыл болду өзүм. Ага чейин башка кой кармап жүргөн. Ага чейин өзүнүн кыргыз жайдары койлорду кармачы элек. Эми айырмасы кандай экен эми жайдары койдон булар? Мисалы үчүн бул жайдары койдун 2 койун жеген бул 1 кой жейт. Аха. Мен жайдары койдун 4 койду сатып, мындан 1 кой алдым. Мен койлорду Сандан сапат көттүңүз. 50 башты сатып туруп, Аха. 50 баштын ордуна 15 баш коydum. 50 баштын ордуна 15 баш кой алганмын дейт агам. Азыр эми көбөйттүңүз да ошону. Көбөйттүм. Бирок бизде жай тарда, кайра жылда үстө келгенде азайтпасаң, кышында мен болду. Муну эми жанакы сандан сапат көтөйүн дегендер алып кетет да сиздерден келип. Казактар алып кетет дегендей. Казактарга менден алып кетелек. Буягы Көлгө, Караколго, Талас, Ош, Баткеген көп жерге алып кетишти. Таластыктар алып кетти, Кочкорлордон алып кетип атты. Кочкорлоруңуз чоң болобу? Жаш кочкорлор тандап коесузбу? 1 метр. 1 жаш болгондо 1 метрге барып баратта 96, 98. Коз кочкорлоруңуз. Тиш бузайын деп калганда, тиш бузалегинде 96-97 сантиметрге чейин жетет деди. 1 метрге жакынга. Анда көрүңүздөр. Бул арашандар туугандар. Келиңизчи. Могу жактан да көрсөтөлүчү ага. Сиздин атыңыз ким аксакал? Мен атым Мырза. Мырзабек аксакал. Мына көрүп коюңуздар. Ой. Мындай токтуларды көргөнсүздөрбү? Бирди тууган. Ох. Мынагы 5 күндүк козу, боюн көрдүңүздөрбү? Ургачы коз экен. Кайсы койдун баласы? Энеси мына. Биринчи баласыбы? Биринчи. Токтулар экен да булар. Костун бери катып кол. Сулкан дейт. Козу кысылды.
Qozusunu beri çıqarsın azır görölü tuğanlar. Şunday negizi urgaç qoylar azıraaq çıqıp tur, qoçqorlar köp. Oh, qana qarmağınız çağa. Oh, mana urgaçı qozu. Boyun biyikligini, kulaqты gördüңүздөр да, турабы? Мына чисто арашан. Арашан. Болды эми, 2 saat сүйлөп эле коелу. Арашан бололу. Биздин өзүбүздөн чыккан койлор, өзүбүз поддержка кылалы. Ошо арашан дегенде Кыргыздан чыккан кой деп элестесин адамдар, баары. Azı bu Araşan taza olgan 3-4 baş var da noğul. Bu azı taza araşan olgan. Taza 3-өө, Bular 4-өө. Boyu büyük bolup bilinip turат экен өздөрү. Kozlarda 3 koz var. Noğul koz var. Yani daha şunu şeyi görüp ne yapıyor? Anca mı? 2000 dollardan tuğanlar. Sizler dağı sandan sapat koydunuzdur. Bu 2,5 dollar. Boydu gördüңүздөр. No gisarlardı mı? Ha, oşal yakıyor var 1000 dolar. Boyu kişineki eкен алар, да? Gisar da. Boldan da. Yarmarkаны көрсөтөлү тугандар. Өтөлү. Ногу козларга келели. Стрижканы кылып алып келип коюптур. Мына ушул эң акыркысы окшойт биздин базарда. Бу сиздики байке? Кайсы бир кочкор сиздики? Ана сиздин көрсөтөйүнчү. Qana çıkarınızca. Yarmarka. 2 yaş eken. Рост сколько? 93 сантиметр. Мына туғандар. Бұл biraz чағанырақ екен, мындайша айтқанда эми. 1 метрге жетпейт, 93 сантиметр. Көрдүңүздөр. Уже вес сколько получается? Мына веске койуп алдым дейт уже. Неги жакшы кочкор экен мына. Буттары жоонураак экен мунун айырмасы. Бирок куйруктун фигурасы өтө идеал экен, көрдүңүздөрбү? Анча-мынча кочкордун куйругу мындай эмес. Гигант кочкорлор. Сизден бага бул. Бар несі жок, байлап коюп кеттир да ярмаркага. Туғандар мынасындай. Бұл жақта эми кичи выставка, мини выставка. Же болбосо ярмарка болду. Эми биз бир четтен көрсөтө албасак дагы арасынан тандап көрсөттүк туғандар. Негизи могул жакта жакшы кара кисар кочкор бар экен, ошону көрсөтөйүн. Андан кийин видеону жыйынтасак болот. Буйруса мына ушундай ярмаркалардан болуп турат. Mo qara qashqir sizdiki bayke? Sizdiki. Kelіңіз. Қаяқтан алып келдіңіз сен қара қашқыр? Қарабалта. Бұл кисар болып қалады? Арашан. Бұл арашан. Қараңыздар, құйрықты, башты, құлақтарын қараңыздар. 1 жаш 5 ай, 1,5 жашқа жақындап қалыптыр. Бойы қанша шығады мұның? Бойы 97. 97 дағы өсөбү? 3 yaşqa чейин өсөдү. 3 yaşqa чейин өсөдү экен. Канча болуп калат эми? 3 yaşqa чейин барганда. 3 yaşqa чейин билбейм, Кудайдын буйругун көрөсүз, метрден ашат. 1 метрден ашат экен нагабыз. Булар сатай. Атасы 1,7. Атасы 1,7. Не деген линияның кочкору бул? Бул гигант деген бар, гиганттын небереси. Мадан Аксакалда турат бунун атасы. 1,7. 1,7. Бул гигант деген кочкордун. Гигант деген кочкордун небереси болуп калат экен. Өтө жакшы. Кара коюңуздарга апарып коюңуздар. Чым кара болот экен. Буларды да сиз алып келдиңиз? Сиз кай жактан келдиңиз эми ага? Сиз Беловский, Московский райондан. Сиз да Арашан кармайсыз үйдө. Негизи башында түттө чыккандардан бири болсоңуз керек. Комиссияга барганыңызда көргөнмүн. Сиз да бар болчуңуз. Бул агам да бар болчу. Башында уш көтөрүп чыгып. Баарын жакшы билесиз да бул кочкорду. Кана деген бир чал кочкордун бул 80 деген чал кочкордун баласы да. Өтө. Уже экөө катайып калган кочкор. Lekin аталар картайып калган, бирөөсү өлүп калды. Бул өлдү, бул 80 деген чал болду. Бул молодой деген 9 жашар, атасы менде турат азыр. 9 жаш болду. 9 жаш. 9 жаш болуптур, молодой деген кочкор. Моголдун атасы, Ушунун атасы. Анын бою канча? 98-99. Моғын атасы қанша дейм? Бұның атасы метрден ашчы өліп қалған атасы. Азыр моғын атасы қартайып, бойы қайра чөккөнде 98. 98. Анда бірден жоғары болған екен. Бірден жоғары болчу, бирок аны ченек эмес, досумдан алгам аны. Досумдук болчу атасы. Экөөдөн атасы досумдук.
Мына көрдүңүздөр туугандар, Беловодский Карабалтадан келген кочкорлор. Булар эми баа коюлду буларга ставкага? Мына эси биякта. Сиз канча баа сурап атасыз эми буларга? $3000. $3000. Булар уруктка кетет. Бул кара, бул баа койсо кымбат болот эми. Кара башкача экен бул. Мына көрдүңүздөр кочкорлор. Могу буттарды караңыздар, көкүрөк, баштарды, кулактарды. Кулактарды. Мына балдары, үчөттөн мунун балдары. Чекедей кочкордун? Чекедей кочкордун балдары мына 3 айлык. Мына 3 айлык. Биринчи топтудан тууган балдар да. Арка эки четке. Бул 3 кызыл болуп калат, Көрдүңүздөрбү? Булар 3 айлык козулар экен, куйруктарды, желкелерин карап коюңуздар, кулактарыны мына кочкорлордун. Вообще бир класс түшөт экен да. Негизи линияны кууп кете берсе жакшы козулар түшсө керек. Буйруса. Эми сандан сапатка түшүбүз керек. Негизи чүй долинасы көпчүлүк өтүп калды Карашанга. Аракет кылып атабыз. Көл талас отработка кылып атат. Эми бир гана түштүк региону калды. Акырындан барып атат. Объем менен отработка кылып атат. Объем көп. Чүйдө азыр. Чүйдө эми адам көп, 10, 20, 30, 50ге чейин кармайт, көпчүлүгү. Көлдөрдө болсо бир андан деле көп, эми көбүнчөсү да, бирок көбүнчөсү мындай үйүндө кармап дегендей. Анда деле бар, бирок көбү жайылып Сусамырга чейин барышат, тоого жайылышат. Тоого кандай булат тоого? Тоонун көйлөрү да. Тоодон түштү. Булар козулар бул тоодо туулган, Сусамырда туулган августта. Тиги козу кезинде тоого өзү барып Сусамырдан, кайра өзү келип анан чоңойгон. Булар бар тоону көргөн, козу кезинде тоону көргөн койлор. Тоодо жүргөндөр экен көрдүңүздөр. Бул энелери азыр тоодо жүрүшөт. Тоодо. Bunun nenesi bunun Mars to'da Susamurga chiqalik bo'lib chiqishadi. Эми чыгат. Susamur пока суuq. Susamur suuq. Ошондой туугандар, эми бул көл менен талас кандай отработка кылып атат эми? Абдан жакшы. Абдан чоң жетишкендиктер бар, мисалы үчүн азыр отработка эмес, алар уже чоң-чоң ийгиликтерге жетишкен. Күчтүү кочкорлор чыктыбы? Бар, күчтүү кочкорлор чыгып атышат. Негизи биринчи чүй баштады. Негизи чүйдөн тарагады да. Чүйдөн кел. Эми сиз жанагы көл таласты объем дедиңиз, алар кандай? Бир сарай менен эле оңдоп ушинтип отработка кылып атабы? Мен билбейм, бирок объем көп да аларда. Койдун башы көп. Койдун башы көп, сапаттуу койлор көп. Мисалы үчүн селекция кылган көп кой менен жеңилирээк да. Деп мен өйүнчө оюм да. Көрдүңүз, уктуңуздарбы агалар? Биз эми бул жака жылалы. Сиздерге иштерге ийгилик. Береке берсин. Анда биз мынау гигант кочкорлорду көрдүңүздөр. Булардын мен ээсини биле албадым ким экен. Мол эркек экен. Широкий. Алло. Бул Тайсон кочкорлор. Булар кимден болду билбедим бирок. Кандай болду экен? Мен арашандарды көрсөттүм. Муну көрсөттүм окшойт, аксакал. Сиздикиби бул? Деле келдиңби? Бүтөйүн дедим го ага. Карап туруңуздар. Мынагы кызыл кочкор. Бул канча жаш ага? 2 жаш. 2 жаш. Кай жактын кочкору? Арашан. Арашандан келди. Арашан айылынан келиптир. Мына породасы да Арашан болду. Көкүрөктөрүн да бир карап алыңыздар. Бул кочкоруңуз, көйлөк башкача экен, 2 жаш болсо, бою канча чыгат мына? 1 го. 1 метр. Примерно 1. Линиясы барбы? Линиясы уже айылдан эле уже Арашанда. Киса эме аралашып отурган. Көрдүңүздөр. Так. Меники күн желеси деген канал. Күн желеси деген канал. Анда эмесе туугандар, биз бүтүрсөк да болчу да экен. Биздин видеонун аягына чейин көрдүңүздөр окшойт. Көргөндөргө чоң рахмат. Бизге класс басып, комментарий калтырып, жакындарыңыздар менен бөлүшүп кетсеңиздер, бизге чоң поддержка берген болосуздар. Жана бул видеону таратып, башка агаларыбыз да көрсүн, башка коңшулаш туугандарга жөнөтүңүздөр. Биздин жаңы чыккан койлордун аты тарасын. Арашан деген кой Кыргыздан чыгыптыр. Өтө чоң кой. Орто Азияда мындай бойлуу, мындай салмактуу кой жок экен деп таң калышсын. Сиздер дагы бизге жардам кылып кетиңиздер. Анда эмесе саламатта калыңыздар.